I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja sam početnik na ovome kanalu. I spremio sam neku posebnu igricu za početak. Da ja puno ne pričam, krećemo odmah. Evo, na početku ima neka priča. What the fuck? What the fuck? Šta ova žena ko da je zombi? Čekaj da počemo. Save the child. It's her last wish. It's a boy. How should we name him? Moj dečak. Kaže se nazovem. A nazvat ću se Peter. Peter. Dobro. Dobro. She didn't look well. She disappeared. Watch out! What the fuck? Žena se isporala. Ovo gitar. Već krećemo. Nareža ću ja igrat. Ne. Fuck. Ne igram. Daj pokrećem. Gdje biva? Sada ja maklinovi imali. Spokoj. Možda sam minigun. Tu je tamo. Znači nema ništa da vidim bio. Inače, ovo snimam kasno uveče u 12 možda. Tako vam nikad ne vjerujem da ću gledati kad izbacim. A možda izbacim i ulicu. Već, sve. Igrica je sve dobra. Inače igrao sam ja već, nego sve sam je izbrisao da vidite na početku ovaj tutorial. Evo, mission completed. Ja sad ovo nešto čitam. Loading. Frank. They search for equipment, food, and meds in the ruins of old cities. Lila. Let's see this. Members of the Woodlands avoid an idle lifestyle. Elder. They knew very well that staying is done, or worse, not to die. Baydır. Rooster. Roster. Koyalım. Ne arayacağız mı bunu? The chosen one. Chosen one. Да, mislim da smo tamo. Da. Tinder i ono flash. Ajde. Ja. Sad se budimo. Da. To smo mi. Elder.
Frank. Što se znam? Kolar. Ili Kar. Kolar. Ne veze, odmah krećemo na zombije. Aj, samo za ovu epizodu ću zauzeti jednu teritoriju zato što majka me tera da spavam. Tako da ajde, probat ću da izvučem 10 minuta. Možda i manje. Sad uzmem tije. Ja ću uzmem pauzu. Ok, imam kalaš i pauzu. Ovo je vjerojatno bolje. Ima ga studirati. Ovo je čope. Opa. Ovo je flaša nekako. Nešto sam pojeli. Nisam bio konjo, kod ove. Razumijem. A, stanje, ne mogu. Mogu kod tebe nešto? A, nema. Ovaj Frank je najbolji. Dobro. Strašio sam skoro 3 litra goriva. Spin. Šta će dobiti? Dobro. Jedan. Up. Ok, to je to što se tiče ove epizode. Ne znam što sam čutao služno. To je to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali kao i ja. Vidimo se u sljedećoj. I